Ibihe byiza kuri ukurikira ibiganiro bya Mugari Media TV, reka nizere ko meze neza. Ariko nyemerera amakuru y'uyu munsi nyihereye mu karere ka Rwamagana, aho RSS yavuze ko bakozi be bakurikiranyeho imyitwarire itari myiza. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RSS rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi. Icyakora ruhakana amakuru avuga ko hari ababa bari kwigaragambya bicisha inzara. Kuva ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kuvugwa amakuru y'uko haba hari abakozi ba RSS batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara, bavuga ko bafungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi 5. Amakuru yavugaga ko abacungagereza bagera ku 135 batangiye uko kwicisha inzara kuva ku itariki ya 19, aho bafungiwe mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS riherereye mu karere ka Rwamagana. Umuvugizi wa RCS CSP Kubwimana Therese yemereye.com dukesha inkuru ko hari abakozi bayo bari gukurikiranwa bitewe n'amakosa bakoze mu kazi. Agarazwa ko kandi ari ibintu bisanzwe bibaho nka kimwe muri gahunda y'uru rwego yo gukebura abaguye mu makosa igihe cyagenwe cyarangira bagasubira mu kazi. CSP Kubwimana yavuze ko kandi abacungagereza badafungiye mu igororero rya Rwamagana nk'uko hari abagiye babitangaza batyo, ahubwo ko ari mu ishuri ry'amahugurwa byabo riherereye mu karere ka Rwamagana. Ku bijyanye no kwicisha inzara kw'abo bakozi, uyu muvugizi yavuze ko ibyo naho bihari ndetse naho bihuriye, ahubwo ari amakuru adafite aho ushingiye cyane ko bari gutangaza ayo makuru naho bahuriye n'ikibazo uko bari kubivuga. Umuvugizi wa RCS yavuze ko abanyarwanda bagomba kumenya ko RCS ari urwego rwihariye rufite ububasha bwo guhana mu buryo bwihariye, ku buryo wakoze amakosa akurikiranwaho imyitwarire idahwitse akaba yanakosorwa. CSP Kubwimana yavuze ko gukurikirana abagaragaye amakosa gutandukanya ndetse bimwe bisanzwe byo gukurikiranwa n'inkiko, kuko nubwo abari aho ngaho aba kibarwa nk'umukozi anahembwa kuko aba ari umukozi wa RCS. Yemeze ko kandi ari ibintu bisanzwe ndetse n'amategeko bishe, kuko kuba uwakoze amakosa yakurikiranwa kuko atari ubwa mbere bibayeho. Yongeye kwibutsa ko iyo bibaye ngombwa ko uwo mukozi adasubizwa mu kazi ku bw'amakosa yafashe indi ntera ajyanwa mu nkiko. Gusa yongeye ati mu by'ukuri twebwe icyo tuba tugamije ni uko umuntu yitekerezo akaba yahindura imyitwarire ye ndetse agasubira no mu kazi ke gasanzwe ka buri munsi. Hanyuma reka mu nyemerere nikize mu gihugu cya Malaysia, ari kuvuga ko amakuru ari kuvuga ko kajugujugu za gisirikare zagonganiye mu kirere 10, abantu 10 baza kuba bahasiga ubuzima. Kajugujugu ebyiri za gisirikare zagonganiye mu kirere ubwo zari mu myitozo ya karasisi kuri uyu wa kabiri, hanyuma abasirikare 10 bari bazimo bahita bahasiga ubuzima ako kanya. Iyo mpanuka yabereye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi cya Romuti, aho ni muri leta ya Perak iherereye mu burengerazuba bwahagana isaa 9 zo mu rukerera. Ishami ry'ingabo zirwanira mu mazi muri Malaysia ryatangaje ko abarimo bose byemejwe ko bapfiriye aho impanuka yabereye, bahita boherezwa mu bitaro byo mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi cya Romuti kugira ngo bakorerwe isuzuma. Amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga zo muri icyo kigo yerekana kajugujugu nyinshi zizenguruka zisa n'iziri mu karasisi, hanyuma imwe isakirana n'indi mu kirere, zose zihita zigwa hasi. Polisi yemeje ko ayo mashusho ari aya nyayo. Minisitiri w'ingabo Mohamed Khalid Nordin yavuze ko izo kajugujugu z'ingabo zirwanira mu mazi zari ziri mu myiyereko y'akarasisi ko kwizihiza isabukuru y'imyaka igera kuri 90 igisirikare cy'ubwami bwa Malaysia kimaze. Ibyo birori bikaba biteganyijwe kuba kuri uyu wa gatandatu. Minisitiri w'ingabo yongeyeho ko kandi yagikomeza iperereza ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka, gusa ngo abayiguyemo bamenyekanye bose bakaba bari munsi y'imyaka igera kuri 40 y'amavuko. Reka tubifurize iruhuko ridashira. Reka nanyemerere ngushimire cyane wowe dukomeje kubana mu makuru ya Mugari Media TV. Ukomeze ugira ibihe byiza. Amazina y'Igihugu nitwa Patrick.